Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu unayenitazama popote ulipo. Usipite bila kusikiliza ujumbe huu muhimu sana, hususan katika siku hizi za mwisho. Yesu anarudi. Yesu anarudi. Mwanadamu acha dhambi. Hizi ni nyakati za hatari sana. Yesu amekaribia kulinyakua kanisa lake. Biblia inasema Timotheo wa kwanza ile sura ya 4 kwanza mstari wa kwanza, basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za siku za mwisho wengine watajitenga na imani na kusikiliza mafundisho ya mashetani. Leo kuna watu wengi sana wameikataa kweli, wamemwacha Mungu, wameendelea kusikiliza mafundisho ya mashetani. Ndio maana hata tunapowaonya tubuni, acheni dhambi, acheni mambo mabaya, Yesu anarudi, wengine wanaziaki kwa sababu ya kiburi cha uzima, wengine kiburi cha elimu, wengine kiburi cha vyeo, wengine kiburi cha mali. Nataka niseme ya kwamba mwisho wa mambo yote umekaribia. Mwisho wa kiburi cha mwanadamu umekaribia. Yesu amekaribia kurudi na anakuja kukikomesha kiburi cha mwanadamu. Ile siku kutakuwepo na kilio kwa watu ambao hawakuokoka, hawakumkiri Kristo Yesu na wakaendelea kuishi maisha ya dhambi, na wale ambao waliokoka wakaendelea kuishi maisha ya dhambi, nao katika sehemu yao ni katika ziwa la